Chaka korega se kaunti ya Kisii ni gobana seritukulia lero ekigambiro gya Kisii Lokota kiaba kegotegerera ane mono keroli abono babete bakora igoro yengana yarengete abakagerwa bane babete bagosambo chinsemo chiri chamarani aso mwaka wechiri 2020 noyomo abakaguru bana aboni go bakagerito ko babarogi na maga yayo konyara gosambwa sensemeyon kolengana na keroli tukulia romba ikase ekigambiro gya Kisii Lokota erikonyara kurobo site bwabo boigoni engani yiragendreli tukulia nkyo no bokolengana nensemo yomo cheki nani gobate abuna litukolia nkyo magayo gotegerera nsemo ya kabere mbachikurwa lituko okona chokora chokolekana igoro yekinekyo ekerobono abangina wane babete bagosambwa omwaka w'ekiri 2020 noyomo umuliketo dipo nasanya nekerana sekigambiro gya Kisii Lokota na gotwarga ndrobote rokubwatia. Okay, so the order will be extracted. Tuonane kesho 11. Ase lituko lya kabere imeje kigambere kenene gya Kisii ababete keroli gobwatekana no gusambwa kwa bangina bane kurochinsemo chamarani umwaka w'ekiri 2020 nigo baikirana se kigambero bakurawa no mulingolya bw'emibere Lea Obosi. They did not have immunizational bans, so they had bans which contributed to their death and caused their death, but what they lacked was the immunizational bans. Ebyombe aho byokurwanirira obwene bwa monyabantu nigo baba goikirana ilio banyare kurwanirira obwene bwabwe babete bagosiria amagima abo. Era magana atoretira se itongo ly'ituga igagetembe use abangi matubune koti na magana y'abamintu barenga bagotu basambetwe ase kinyurugitu kya malan na ratoreta rera se ekegambiro twacha gutegerera. Ebyombe aho ebibikurwanirira obwene bwa monyabantu nigo baba goikirana ase kigambiro ilio banyare ko bakurwanirira obwene bwabo. Na pia tungependa pia kuhamasisha jamii yetu kwamba mambo haya hayastahili hata kuendelea katika jamii zetu. Tuwaheshimu kila mwanadamu na hasa wakongwe wetu, tusije tukawadhulumu. Tunawasihi vijana wetu ambao mnatenda haya maneno mkome kabisa. Mjue mtu hana haki ya kuishi. Wakongwe watunzwe, wakongwe waheshimiwe. Omentanajwe ni gobono barire kegolie geke anena sokoira lichiko asamago kabo na boigo kubolie bikorabne biga gokiana kurwa asebinyoro. Abanta kero bakogota taliye bako baborogi ekero omuntu akogota taliyo yakoba omorogi otware gokonde mulinga nelinga mamumine kera akogota tali agonjo koba omorogi otware gokonde mulinga nelinga mbobe ase ngenjo muntu taiyo oganeirie aitwe ngano omorogi yale otware gosaba abantu baira nasi chikanisa bamusasi Nyasaye nonyana bo kurwa se chinkuma cyabangina abayigakoba abarogi ningobona abantu baburiwe ko bana maskani anene gosikaba gotu ekiagera bogotu na masesenia. Tunahitaji kufundisha watu wetu ya kwamba utoto huko na una ukomavu huko. Sisi kitu tunahitaji ni sheria. Hata kama hadi jani mbeleni hapo walikuwa kuna watu wanaitwa wachawi. Na hata hakuna watu wote wazuri hata inchi vile Mungu aliumba. Lakini awastahili kuuawa. Aba bwatani bebyombe bigani go bana bagenda tokoko keregetambukiro gyekegambiro ase bono bari no gosemeria kwa baiga gukonyora obwene bwabo. Na ya niringa mbye mwase bigambiro gyito asama ngana twarorire agende tokoreka na soburunge aso okubeka mangana burunge. Igo nare gosaba abamintu asemure enyoro muntu okorira mamo chandonzi etureti nero ekegambiro nkero nakia kogera batureti baro na baruti egere amangana ya agambwe asoburunge na sobwikiranu nigo yabete obusuko bonene gucia segesa ku kyo mugusi ingana bono yabairira barabwe kugikirenganije igabororo. Kitendo cha mauaji haya tunalaani kama Wakisii. Sisi ni Wakisii wote, hatutaki tuone mambo ya kifo na mambo ya kuuawa ovyo ovyo. Hiyo tunakata. Ginko ripoteri gataseni kia onambe ya Mokia Ndizi TV kurwa seke kambere kenene ya Kisii. Elitera nenkoro kwa Dipon Asanya.